Ultrazvuk srca je glavna kardiološka dijagnostička metoda i to je prva pretraga koja se radi u kardiologiji i ona je u stvari početak obrade kardiološkog pacijenta zato što na njoj ćemo vidjeti kompletnu morfologiju srca, znači možemo detektirati bolest srčanog mišića, bolest srčane ovojnice, perikarda. Srčani mišić može oboljeti tako da to može biti neka kardiomiopatija ili može biti srčani mišić promijenjen nekrotički, znači kod pacijenata koji su preboljeli srčani udar koji je ostavio ožiljak. Zatim značajan udio u kardiološkim bolestima imaju i bolesti zalistaka gdje nam je ultrazvuk srca zlatni standard. Znači ehokardiografski nalaz je bitni i osnovni nalaz sa kojima mi idemo dalje u kardiološku obradu. To može biti ako se radi o stabilnoj koronarnoj bolesti, ergometrija ili CT koronarografija. Znači ultrazvuk srca je osnovna kardiološka dijagnostička metoda. Naravno tu su nezaobilazni i monitoriranje EKG-a ili monitoring tlaka koji radimo kroz kontinuirano praćenje krvnog tlaka i EKG-a, ali nakon znači ultrazvuka srca idemo prema tim diferentnim dijagnostičkim pretragama.